hit baba busuya na ka say highway no so aye hye busuya enya asem ketua na osofo ya be challenge odifo owusu Bempah say masa won konshe na be hye say NPP de Dr. Bawumia ba omo wini biom no eye ntro eye ndada na time na time Dr. Bawumia na wo no wo favorite bia wo pese oba enya nyankopon yi hwe nchira o ose wenko ade oso won kanokre asem ni ebusu ya ha Ghana Nsem TV edi amaje so promise best say obe subscribe to channel no edi amayen uwia turn on notification button na make sure so be like video we ebusu ya yembo na nsem nko tie nsem wo sofo we eda to dwa won nsem a odifo wusu Bempah ka na ebusu ya ye wi a ye ba twetwe won ko ebusu ya yenkom wa se kubi se ya make say nsem ya wo kan eya obi so a wo pa na asem awo ma ba na omu betu nim no ente na wo de shankom me se enya no kra da me kuta bible me se sa na nkom hye we me challenge wo no ana me challenge ni nyankopɔ de no ato no so ba ne nkom hye we me se nya no kra me challenge sa nkom me se nya no kra kire me ba de akwa mpese me kan ne se na pastor Bra say bishop say say NPP for your mistake. No mu ko choose said you mu choose last 4 years. Omo ba we asne said ye na no mo ye de ba yi omo we ye no. Opanyin kase mani nsawo ani de no obu kwan so. Enye no kore. Eye obi de yaw ana obi de ni interest kasa enwo asem na woka because as se see ya ye wa hai de nti ameka sa ne se enye nokore on enye wo no personal na oyo otorofo ba na asem na oka na enye nokore entimi nsi se edimi ni se obi a onu no betusu no de na ma NPP for omu hi na and the NPP ba be we ne power 2028 ana Kagana for ebe di asem we atum a kamema eye opanyini eye bishop eye doctor owusu Bempah opanyini kase kamoma yenye na asem ni ntum na NPP fo enko no nche na omunyi de ono se omunyi no nanka me so mema NDC fo nkoto o maba enfo mo normal procedure so no omunyi ni omo pe no nanka yemienu yenyina no mompa yema we na me mompa ye nanka ye hwede obawe ni na asa no kana enye no kore entimi nsi da de atia ne se enye nipa wo lusu last 4 years entina wo lusu yo last year entina wo lusu yo enye Dr. Mahmoud Bawumia ho hi no de lusu yo eye abaye twamu asisire anyanie bone asisi omu de sisi asofo omu bompa ye ma won eboso omu sese yen atoro omu de kire yen ne na adaye ana awurade apofuo ebowura Ghana fuom eno na ma awurade nyakopon ma ade ne ye tan eno na ma awurade ma ade ne ye de ye tan womu administration womu so Bempah ba ni nyina no bia wona na Dankwa Akufo-Addo administration mu wana na nka ho obi aka ho enti saba ko betimi anwoma lusu dia womu nyina obi aba lusu opa yemfo mu nyina nka mom yenka womu nyina mom ne ma omo kwan se de womu nyina tito ballot paper ne so na womu nyina de wotoma baako a ye kan ni nyina obi abatama ne bia saa ne enkan enti womu de ne ye to 5 a ne NDC fo de na to 1 okay tie ne say there's a right thing ewo wa omu ampanyimfo de nu ewo so omu ye enye obi personal ene obegina no ebem na lusuo ena wan na begina ena ebem na we ne omu ka Dr. Mahmoud Bawumia ho no wan na chen no ena wan na wonu de osua de akora nim se na wan na we mefa so onu de oya ade na omu nyina ni ayi ni mu bi enye omu na sika na omu nyina na omu di ye dollar cost na omu nyina sika bai na omu di ye omu nyina mimi mpa nipa
So will be a in life, like I said, won't pay will be asem. And yet this man the can say, you friends President John Dramani Mahama, mo da can say, won't mean the president of Ghana. And ya one on an one no okojina you born person akumapa. Masa, one can say you know question this man won't to me. And a senate in Nanya Radna Yichino, the wound to mean the Pushino, a man a kaka can be. And he says, I could be says a sea make us say, and some ya walking. And ya open so our partner Sam, I warm up and move to Numuno, and then I would shall come, Mr. and Yan Collector, Mikuta Bible, Mrs. San and comes away. Men challenge or no, and I mean challenging the young couple than what on so. Banning comes away, Mr. Yan correct, may challenges uncle Mr. Yan correct. Missing commissioning and correct. One wants himself, Papa, when himself make can say, was some of can. So we train to put him slow that young ladies to heaven. I have a heaven. I dear be a yak of your baby walk on that slow young propose. Not a papa. As my maker sourcing young propone, Yachawa, Mr. and young correct. Upon Papa Cosolo. Some what can say and crack. About in the Chili Packer, about the funny Lincoln Castle, said you the best. Me say, and comes away and young correct. Son or Catherine and another Dunkel Kufado, 2012. Abaman and Adwajan, what say, a you for Riano. And now with the court, and I'm here, I want election, so was I Lucy. Well, we need a magic credit enough. And so, who are dear, fast one. Yeah. What me win 2016? Magic credit. Sana, President John Dramani Mahama, we win 2024 last year. And also Majiafa. Now, my dear Dina Mehe. And so, time now, yeah, dear, no dear man. Yeah, dear, you offensive public. Now, what defense? Me say, I challenge this prophecy. My challenge this prophecy me say and yan correct. Okay, maybe I am commission. If it is a commission there, what would the difference between prophecy and the revelation? So Timber can say, Nasa no can mean I mean a yachano. I am commission one the GDS and I foot and what Yama many problem. Yes. By me say me could Bible me so upon for Bible sass no cano e nyame e yachre no and now one o two omfo and I adwenchre me problem but so kasa you revelation ya enya no antimi si how come almost show mu no ma ya na wo ne o man ne kasa yie na wo kire na de wo ba wo ba ya e be to man no akoma so awurade nyankopon betimi akoma no matter the idea the amount be mama to say as asomasi me mpena asem is because we Muslim to me no mpena asem nti Kristo ni baba bedu so Muslim baba bedu so eye nyankopon ne chusu yes ye kwa awurade ni asere awurade ni aba awurade mpaye ye wi at the end of the day Ghana for na be kwa join the queue akoto aba no me to me wi asade am chiri ni nipa mu nyi mu ene ade ye say me nyina pain so me come asema me hete me ko nipa na wo ka asema me ko street na ka asema da kire nti me so bishop I respect you a lot me nka bibia say me cut to disrespect you but what I'm saying is asema wo ka no magana mfo hunu say one na wugina wugide so kasa a prophecy but any revelation say de yakopon ayi a kire wo na a prophecy wo ma wo mu prophecy na wo de wa wugidie ana say wa futuo e de attack I know the many problem but I say adi ya asem say wo yi achom say nyame say wo mu anyi asomasi a na be yesei na wo mu yi asomasi na be yesei na me so me ka cha say adabraka me si nyankopon kasa and then tesa ehunu na doso ena ma na wo kasa nipa bebre ko munyi cause na no wo say mahama moja wonensa this same moja wonensa etima be win election hunu so be win na mu na masako di na chi ha eno de ya ne sa hawo muma yen fa wura di suro na yen ne se ye benya ka ye benya dan ye benya bibia ba ade ba ko wo say nipa suro you can bribe ayi wo me because of owo nti
me ye bibi am ye very careful ko me jira kasa ku bi se me frɛ me duru fia na me yɛ de bay me nuru fie enti me wo enti when I speak me ye very careful because me nkwa nkuta me nkwa wa awurade nsɛm so anytime I make kasa bia no me words e hwɛ hu say me nya de onyankopɔn bu bɛyɛ de be fu because me wi amenya car because me wi amenya fie because me wi amenya ska no me nya sa no me no panifo si odifo a oni masem ka no so nana wasom a wei de me ne onyina na kokhwe video no ebaaye na oti emu nsem a odifo yi edu gya wakira se nsem a eye osu Bempah eka ne nyina no enye se eye ne kwese nyankopɔn ne emom no eyi ache na emom no eye ono no tan ya otan obi na da odo obi nti e na okasa nsem no na mbaka ya this same osu Bempah no beka se nyankopɔn adome John Dramani Mahama na ontimi nya president e wo Ghana hanom biom nanso enam na okase wane Ghana mampanyini eye John Dramani Mahama enu nti odifo osu Bempah ne nsem bebira oka no no kure enimu na bebira ono mo nyankopɔn enyi nkyere ne mom no e bosremuka ene na adwen e no hye edema nipa na mameka asem nkyere wo osofo no sanso ka asem bi se NPP-4 pa no to mo se mo betie odifo osu Bempah asem no oka na omonko ne ho na mo butan se odi ojiri sa wane de ne ba ye be wi ni na mo fa sa nipa ne mbra na NDC nso form normal process ne mu no mo unipa mo pen mbra na ono no bompa ma NDC ni no no osu Bempah bompa ma NPP ni en share at the end of the day 7th December 2028 nipa obeto ye beto abama no be wi ni as Ghana man panini oka se we nam the guy is saying something oka bibi na the mistake NPP be ye ne say on be akotie sa asem because ye ne bi aka ni Japan ene osu Bempah omo niam na ekokofa ne enim kene Japan ene osu Bempah omo secret meeting nyina no ye intercept sa secret meeting ni nyina omo secret conversation no ye intercept ye nim say ne nsam na o kan nyina no o kan akosi so di ama eye honorable Kennedy Akompri akon e Japan ye nim say Kennedy Japan no ye nim say Kennedy Japan ene osu Bempah no omo collabo obi enti no make asem akire you can deceive the people you want to deceive on beji wedi but highway way so no it's not going to happen on this highway it is not going to happen it is not going to happen so you can choose to deceive whoever you want to deceive but the truth is send us off on the kind whatever you said I was sorry them hono no enya nkom hye wo eye wadwen kire aya kire mu kire omo sa say de wo kan enya nkom hye ne mom no eye den adwen kire na wo den wo kire so that the people would understand where you are actually coming from. They will understand where you are actually coming from. Stop deceiving people. We are in 2025. Ebusuya, higher Ghana and Sem TV. My own wadwen kire. What do you think about this video we all watched together? Do you think osofo we are small about osu Bempah no? No kre, anase nya no kre. Ono kre no ebe kire e wade obeka e wo comment section. Mtebusuya, bo wura comment ne mo. Comment na like gidi na video we enko viral enfama me.